Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elegitoronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'i Burayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati, ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 68. Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Bigire mu mirwano zamuriye nkuru nyisome ngwino wumva ukuntu Viateur ari kukubwira. zamuriye nkuru nyisome Twagiye hindukira gato. Igisirikare cya Afrika y'Epfo cyemeje ko abasirikare babiri biciwe mu gitero, abandi 20 barakomereka. Itangazo ry'igisirikare cya Afrika y'Epfo rivuga ko kuwa kabiri tariki 25 Kamena uyu mwaka abasirikare ba Afrika y'Epfo bari mu bikorwa byo gufatanya n'ingabo za Kongo Kinshasa ku rugamba baguye mu gitero cya Morutsiye. Afrika y'Epfo ishinja inyeshyamba za M23 kurasa ku birindiro by'ingabo zayo Isake, hagapfa abasirikare babiri, abandi 20 bagakomereka. Mu bakomeretse 4 bararembye, abandi ngo bakomeretse byoroheje kubera ibishashi by'umuriro byabaguyeho. Ingabo za Afrika y'Epfo, iza Tanzania, iza Malawi zimaze amezi arenga 8 ziri mu burasirazuba bwa Kongo mu butumwa bwa SADC Samidi RC, aho zihanganye ku rugamba n'inyeshyamba za M23. Wabyumvishe ko SADC by'umwihariko Afrika y'Epfo yatakaje abo yemera akaba ari babiri. Igitero subundi bo ni babiri gusa. Igitero ngo kizwi cya Morutsiye. Niko Viateur yambwiye ngo icyo nta kibaho. Igitero cya Morutsiye. Igitero cya Morutsiye siratera. Siga bibitero ni drone. Yari groupe ya za Morutsiye se zarimo zigenda bahura nazo. Cyangwa Morutsiye zari zategeye ahantu. Nta kibaho rwose icyo ngicyo. Bararwanye, bagabye igitero, ahubwo bavuga ati twagabye igitero kiburizwamo na AFC. Bagabye igitero, AFC ikiburizamo, bararasana, hanyuma abantu babo bagwa ku rugamba. Icyabishe cyo ni amasasu nyine kuko bari barimo barasana. Raho kuza banemenga ngo igitero ngo igitero cya Morutsiye igitero gusa. Ikibazo cya mbere mbaza wowe ukurikije ari uko wabimenye, hari nuko ubyumva, bagabweho igitero cyangwa bagabye igitero barakubitika kuko byabereye ngo Isake? Bagabye igitero barakubitwa kuwa kabiri saa 4. Hariya muri Sake namwe nkuko mubizi ni kuri front line, niyo advance pattern ya FRDC Wazalendo na FDLR. Abo rero kuvuga ngo mu birindiro byabo se byagiye muri ibirindiro byabo koma. Hariya muri Sake se ibirindiro byabo ni ku rugamba bari nyine advance pattern yabo iraraswa. Yego, irarasa nyuma irarasana irasanye bayirusha imbaraga. Uyu mubare imbaraga bayikora icyo muri Kongo twita gufurapa. Izo ite frappe. Fred ari kuvuga ngo ariko so ngo ubundi ngo uyu mubare ni wora yongeyeho na kara. Umubare wo rero icyo bari kuvuga mu mubare bavuze babiri, barukwanga kuvuga exactly umubare w'abantu bahapfiriye. Abo bavuze bose ngo bari muri critical condition, na bapfuye bashaka kuzajya batangaza buhoro yaguye mu bitaro. Kuko bavuga ngo abantu 10 bose bahapfiriye rimwe.
ntekereza ko iwabo zari kuvuza induru, so bazajya bamubika uyu munsi, ejo babikundi abo bari muri critical condition, cyangwa n'abandi babatware mu ibanga rikomeye. abantu babiri na grenade yabarenza nkanswe mu rutsiye niyo yaba 60. aha iyo ni kompura igira amafragment arenze 250. Okay. kuko grenade igira 250. Ngaho rero mbwira iyo ngiyo ishobora kuba ifite nk'amafragment 1000 yabituyemo yica abantu babiri gusa. Yabituyemo se none se bo bari harya babyita gute intozi ko arizo ziba zirundarunze yituye wenda hari abo bonyine kugira ngo hari formation barwanisha bari baza nk'intozi. Erega barashaje ntago bakimenye tactique. Nibukije ifoto kanzenza nino foto ariko banza bari mu myitozo murayivugaho mbanje kuyibereka wakomeza Viete wakomeza icyo uri kuvuga icyo nari ndi kubavugaho ikibazo cya Fred bemeye babiri bavugana bakomereza 20 wenda ubu ngubu hamaze gupfa abandi mu myitozo hano kugira ngo bakomeze babike gahoro gahoro nkuko bose aba 20 ubundi hapfuye abantu barenze hapfuye exactly immediately hapfuye abantu 18. Aba babiri rero bahise bemera no kuvuga ko hari n'indembe kuko zishobora kuba zarahise zipfa nyuma yaho. Abo 20 bavuze bari muri critical condition. Nshuti zanjye nabo bazajya babika buri munsi yapfuye yari inkomere yapfuye yari yakomeretse. Iyo bavuze ngo yakomeretse zabyumvikana ko hakiri amahirwe yo kubaho. Ntabwo rero bari ubitangarizeho ngo umuntu yapfuye. Hano hejuru hari umuntu wavuze ayitwa ngo niba ngo ari Relaxation TV ngo muri bwitu ngo M23 bayimaze. Ni bwito muri bwito ni bwito hitwa bwito what is happening there hari iki ni muri bwito aho anarabeshye rwose ninde wazimaze se ariko sha ari n'ubundi wamushubije ngo se ngo muyimara buri munsi abantu bajye banyarukira no kuri Beyond News kuko habaho update z'ibi ngibi nko kwa kabiri ibi ngibi bari babifuze kuri Beyond News. Bajye bagenda babyumvire mu gihe. Rero ibi byo muri bwito nakubwira ngo aba barwana na AFC abantu bari kurwana nayo bari kuko imbuze ya AFC burya mpamvu z'igisirikare N23 ni icyama cyahozeho ariya kitaribanga na AFC ariko kugeza ubu biri muri umbrella ya AFC niyo mpamvu mabitonda kuri byose gutyo. Aba bantu rero bahanganye na ARC ni ukuvuga ngo iyo bumvishije ngo bo baba babaririza bari hehe reka mvuge ngo baje bingi murababonye baza ukuri kw'Imana aho bari bafunga imizigo bakigurukira none bakaza gusigaho ubwaho bwo kubujijisha bwo kuba babuzabuza kugira ngo bakurikira byoroshye. Ariko ubwo bwaho opine cyaryo ubwo Shadrack nako hari opina LP opina abantu babiruhira hariya kugira ngo bacunge niba haduyaza baguhe sinyale n'uburinzi bw'posta yego n'uburinzi bw'amanywa baba bari kureba. Iyo babonye rero baba bagiye kubageraho utanga sinyale umubare bashobora kuba na section cyangwa na paratuni ushobora gusigara ariko ari na paratuni ubwo barasa amasasu yabuzabuze yo kubuzabuza kugira ngo bakonfusing yaduye ye kubakurikira bimworoheye abandi bakabindaki. Abo bantu bashyize rugeri birukanse abantu mwari kumwe birukanse wabirebaga bagusize uri covering fire warwana ushaka gusubiza inyuma cyangwa urwana ugira ngo abagusize bagere kure nawe ushyire rugeri kandi iyo bagiye gusiga abantu nk'abo basiga babasore babona bafite igihaha kweri bari bushobore kwirukanka bagacika. Rero ibyo kuvuga ngo babamaze byo ni inzozi zitaba impamo. Ibyo ni ibintu byumvikana tukunda no kubigaruka inshuro nyinshi gato kugira ngo tuve kuri iriya Sadeke duhite tujya kuri za update Fred dufite hano z'ukuntu ngo n'ubu ngubu ruri kwambikana
banza utubwire icyo utekereza cyatumye noneho South Africa itinyuka kwemera ko byakubititse kandi navuga ngo bigishyushye, ndetse uribuka ko ikiganiro nahoze ndumva kuri Bagashi yahoze avuga ati ibintu byo kuterekana amatekwa bya M23 ahanini ngo ni ibyo bumvikanye na niriya Sadek, ati biteza abantu ko batajya berekana amatekwa zabo, yewe bakaba batajya banavuga abantu babo bishwe, M23 ikajya itajya ibavuga. Niki gituma bo ubwabo babivugira? Inkoni ihira igihe, ariko urumva ahantu hari hapfiriye abantu barenze 20. Nubwo bavuga ahantu burya paratoni, ahantu bajya kwica paratoni bakayikamura mu gisirikare nka kiriya, ntabwo ari ibintu bagira ibanga. So rero kuba batabitangaza bifasha ibyo bavuganye n'aba South Africa n'abatanzania, bibafasha kwiorganizinga no kwipanga, kuko ntabwo ari aba South Africa gusa bapfiriye muri biriya, nubwo baba ari bo bonyine batangajwe bitangaje. Ahubwo nabonye bavuga ngo n'ubundi abarundi nabo ngo barahari kandi benshi cyane. Abarundi bo nibanya kwipfira nibo boherezwa imbere, babonye ko n'ababandi banze kurwana babakatiye bakabaca n'amafaranga, niba 500,000 ni miliyoni 5, ni 500,000 by'idolari, igice cya miliyoni. Umuntu utarigeze mu gisirikare no mu myaka yamaze mu gisirikare, umuntu utarigeze akoreramo, oya baziteranya n'amafaranga bagomba gutanga bateranyije hamwe uko ari 272, uko ari 280 bagabanyije ibyo 500,000 by'idolari, wasanga buri muntu arasabwa nk'amadolari 800 cyangwa 900. aho guhembwa ukaba ari wemba, ahubwo ni nk'ibihumbi 2,000, ni hafi 2,000, 1,800 cyangwa 1,900. si umugani si amafaranga menshi, ni menshi umugani, ni menshi. Rero kuba umuntu atarigeze akorera na miliyoni y'amarundi atarabona naho bayibara, ukajya kumuca ayo mafaranga ngo yanze kurwana, kuko barabanje babahitishamo ari ukubakatira no gusubirayo. Ariya baravuga ati abo twari twarajyanye nta n'umwe wagarutse ngo dukatire tuzakora umunyururu. ako ni abanyamibare. Nese neva iriya myaka yabakatiye bazayimara mu buro, azayimara ku butegetsi. Nabo babonye, nabo bararebye babona kuba bakatirwa iyo myaka bakajya mu buroko, ari nta kibazo barabahanishije, kandi ntacyo bibatwaye, baragenda bajya ku ikofi ya leta. Ubwo nyine ikibabaje n'imiryango yabo, aho gufumbira ubutaka bwa Kongo agiye kurya ibyo biryo byo muri gereza, ni ikigori wenda cyangwa ikindi babagaburira sinkiza, ariko biraruta. Rero ariya make nabo barahaguye benshi. Ejo bundi kwa kabiri muri Sake, amakuru mfite nuko haguye abasirikare byibura bari kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ibintu byo kuvuga imibare y'abantu bapfuye yewe nsa n'uwisigaye mbigendera kure, kuko nanga impaka ndabizi warabimbwiye kutakibikora. Ariko byibura reka mvuge ngo bari hejuru y'umubare w'ijana, ijana rirarenga. Ubwo harimo abarundi, harimo Bazarendo, harimo FDLR, ariko nanone muri iyo mibare yose abake bakaba aba FDLR, harimo na FARDC. FDLR iracyaza imbere mu gupfusha bakeya. FDLR ariko bashobora kuba bafite niyo yapfushijemo bake. Ikintu kibabaje nuko icyo gitero tutakimenye kigishyushye. Kuri BND mu news ndumva barakigiye Okay. Ngiye mpamya ko FARDC nta bagipfa kuko bo bariyirukira. FARDC na FDLR basigaye bakadiriya. Abarundi rero nibo bakiri kwisheta. Suwace. Ngaho fure tubwire ngo ufite n'ibiki. Nabo bamaze kumenya ubwenge. Hanyuma rero ngo muri Rubero muri iki gitondo hagati ya Rubero na Rucuru haramukimirwa no ndabona na Meki ashaka kugira icyo ikomeye cyane nyine ihuza M23 na FARDC n'abambari bayo. Bageze muri Rubero reka muzane nta kibazo. Niko bageze Rubero. Mu gihe kimuza niho bageze. Aha ngaho ubu ngubu birimo birashyira iki BND. Meki yahageze. Waramutse Meki? Waramutse. Suhuza na boss ko natwe dusuhuze tugusuhuza.
ushake network zawe ari ukuntu uri kuvuga ijwi rikaza ri mu bice ubuse ntabwo uri kunyumva koko ubwo gutyo twajyanamo ariko urumva ko bitangiye no gusona ukuntu twari turi kugaruka ku byaranze umunsi wo kuwa kabiri hashize ubwo byari ku itariki ya 25 Bosco yari ari kutubwira ukuntu abasadek turi kuvuga tuti twagarutse ku byaranze le 25 igitero cy'isake. Allo yego reka muhamagare kuri call isanzwe kuko muhamagare kuri call isanzwe nibwo muri communicating neza ubwo mvuyemo oya ntacyo bugumyeho gatoya bugumyeho natunganya network iziye biremera nta kibazo ubuse n'uri kunyumva ucyo ndi kukumva nuko okay twavugaga tuti ibyo twahereyeho ni ibyabaye kuri 25 ubwo ngo Sadek niyo yabashije gusohora itangazo ry'uko bitayigendekeye neza yavuze babiri ariko amakuru Bosco atuhaye nuko barenga abo ngabo ndetse barenga 20 ndetse atubwiye yuko uwo munsi ni general coalition yose ubwo nabo kurande rwa FARDC ngo bashobora kuba barapfusha abantu barenga 100 Bosco ntaga gitangaza imibare asigaye avuga estimation. Hari ikindi kintu waba uzi kuri ibyo bintu byaranze uwo munsi ko tubimenye dutinze Bosco ari kutubwira ati ntimwarebye kuri B&M news byari biriho batakaje abantu benshi cyane Sadek nyine ibyo Bosco yavugaga byo kuba baravuze je niyo nibandaho cyane ko abantu bari kubabara cyane muri iyi minsi nka Tanzania urabona ko South Africa niyo yavuze cyane ko yari namaze ari kugaragara mu rugamba Tanzania yo yarakubititse birenze uko umuntu ashobora no kuvuga yatakaje abantu benshi cyane kuri mu Sake no mu kibaya atakaje abantu benshi cyane hanyuma ikindi ibifaru no ku munsi w'ejo urabona ko hari igifaru gishobora kuba cyarasenywe na M23 twitwe hari ibifaru bibiri bindi byagiye byatwitswe na M23 so rero ugiye kubara imibare igifaru kigenda kirimo abantu banga ushaka kugenda kirimo meki igifaru kiba kirimo umuntu bita Gana aba ari umurashi akabamo nawe urodinga hakaba harimo umushoferi n'ugitwara hakaba harimo komanda wacyo bane umuyobozi w'igifaru batanu harimo umurashi wa mashini kuri kumbunda yo hejuru n'umurodingira barindwi hakaba no ku rundi ruhande ku yindi side kuko side zombi zigomba kugenda barashi ba mashini gani n'umurodingira hari n'abakitendekaho iyo ba blowings kubera byari hafi n'uwo mubare ubugendamo nubwo ubundi burya kigendamo abantu bangana na paratuni mu buzima busanzwe ariko ubundi uwo mubare ndondoye Rana Gana abo ni abarashi bayambunda igira babiri aho igira urodinga ushyiraho za fuse ugenda acomekamo ubwo ni batatu ku mbundi imwe hakaba n'izindi mbunda ebyiri ziba ziri mu mbavu nazo ibifite Rana urodinga chain yayo n'uyirasa zikaba imbunda ebyiri abo ni bane abo ni barindwi hakaba komanda w'igifaru na shoferi bakaba ni byibura 9 kiba kirimo abantu benshi iyo gitwitswe abo bose dushobora kwemeza ko bahiriyemo n'umwe ugisohoka ubundi ni nacyo kibi cyacyo bimeze nko gutwikwa na gaze mu cyumba rero urumva ko urebye ibyabaye kuri Sadek no kuri FARDC Wazalendo ntiwavuga ko nka ninjo biravuga ko Wazalendo hari igifaru cya twitwe Wazalendo ziri hafi aho ngaho zose zagiye igifaru cya twitwe Wazalendo biravuga ko hashobora kuba hagiye 27 bo ni benshi cyane ni benshi kabisa paratuni iyi bari paratuni deja bari bapanuwe hagati yacyo iruhande impande zacyo babiyemeye batari kwigaragaza ko Wazalendo irarwana no kwigaragaza kugira ngo ishimwe murabizi ko Wazalendo abayigize benshi
bari mu bantu babwiraga leta ko barinze Rubaya, barinze ahantu hari amabuye. Ubwo Rubaya yagendaga n'abazarendo babuze bamira ndetse n'abayobozi bayo. Kubigaragaza kwifora ngo bagiye impande y'ibifaro barabigenda imbere, babigenda impande biramo kurangira nyine. So n'icyo gifaro babigende. So rero urebye ku byo muvango by'imibare yaba nge mbona ko South Africa mu itangazo yakoze yarabeshye kuko cyane ni kubwira ngo inkomere 20 bareko zishobora kuba zigera muri 40, ni kubwira ngo abapfu ni 2 bitukuba nka 5. Jesus. Uko ushobora kubara 20 barapfuye bose ahubwo bari kugenda bashaka kugira ngo bajye batangaza buhoro buhoro. Bari 20 bavuze nabo barapfuye bose. Yego. So ibyo byose ushobora guhita ubireba. Rero navuga ko zinambara abagabo bashora akenshi mbona aribo zigira ingaruka kuko basanga M23 biteguye, M23 amaboko arimo arayirya ni kurwana. Ndavuga abantu bari muri Sake, abari muri igice cyo mu kibaya bose babuze akazi pe. Terimeni ya yindi nakazi karabuze nabo bakazana akazi. Kandi ibiryo by'umusirikare ni intambara. Akazi karabuze. Ubwo rero yagize amahirwe akabona nk'umuntu udari gukora mu mbarutse ya Morotsi cyangwa ya yimbunda ye akagira amahirwe akabona wayiziburiraho, urumva nta mahirwe. Ariko ari n'uwo numvishe ari kuvuga ko harimo n'abari ku ipeti rya colonel muri abo bapfuye. Ni ukuri hari amakuru mu bifiteho byo kugira ngo bombe iratoranya se ijya kwa private gusa. Ese colonel yajya mu gifaro. Kandi urumva ahantu akenshi usanga abayobozi b'abakavadi n'ibifaro yatera bizi muri faro za command poste bano bya command poste. Ibyo bifaro bya command poste yo birashwe abo bayobozi buzi ko bo bahagurutse. Kandi tukubwira ko igifaro nawe gisohoka. Yego. Okay. Urumva rero hanyuma Meki bavuga birashoboka ahubwo uvuga ngo ibyo tubona kuri tere n'ibishobora kuvugwa akenshi tuvuga bikenge mbona ko tuvuga bikurikije n'ibihari uyu munsi nuko barimo bakubitwa abagabo kandi barakubitwa mfunira kubitwa utavuze hagire n'umuntu ubimenya wenda ngo ni operation habaye urugamba runini cyane pe. Icyo nzi nuko Tanzania makuru mfite ava muri Tanzania nuko Tanzania mu bantu batakaje abasirikare benshi. Tanzania yatakaje benshi cyane, benshi ariko benshi. Gusa wenda ndayimenya ko bufate kare benshi ubwo kare benshi barenza abasirikare 10. So rero benshi cyane South yo urumva ibyayibaye. Malawi noneho ntuyivuze. FARDC nayo hano yaratakaje muri bino bifaro byashwanyutse uko amakuru nari mfite nuko kanongere checking information zanjye nakiriye. Okay, FARDC bavuga ko muri ari 7 bagiye kuko urabona yo SADC igiyemo akenshi usanga FARDC bagenda ari bake. Basigaye bazi gukadira nimaze kubabwira uwo bamenye uwo barwana. Arasa reba aho aca yiyukira. Ntabwo arasa reba yowe. Ukazi byamubaho. Zigushyira imbunda ku rutugu yirebeje inyuma urasa naho tarara. None niba mwumva ngo FARDC na FDLR nibo bagushirije bake mwagize ngo baje bambaye ibifaro n'ibifaro byaratwikwaga. Oya bariroha mu byo batazi zikabataka inzara zikazibashanyagura. Abandi bo rero kuko babizi n'ukurasa ubundi bagashyira rugeri. Barasa cyabaka. Kandi bazi ko nyine ikibakurikiye bagikisha ko aribo bagiye imbere mu kwiruka. Abandi bakiruka bakabasa inyuma. Hanyuma Meki mu kibaya ho ngo byifashe gute? Mu kibaya naho ndi kubona amakuru ankira ko hashobora kuba hari kubera ibintu bidasanzwe mu iyi minsi. Nizo operations zaba ariko zo sinabona takubwira ko not confirm ku bintu ntari kumva ntaramenya neza, ariko icyo nabwira cyo reka ngo amakuru ariko aramutse hari muri iki gitondo nuko muri Malemo bahita ngo ni Faringa na Masiza muri aka kanyu bari kurwana. M23 iri kurwana na Wazalendo Mai Mai wo kuwitwa Mandevu.
muri Masisi mu marembo yo ajya Warikare uciye za Mweso na Kashuka nibyo wasomaga fe kubera hanyuma kandi mu bito yarashe uyoboye batayo ya Mai iyobowe n'uwitwa Kalembe. Uyu rero sindamenya iranka ryiwe ariko na makuru kandi yizewe cyane ariko cyane. Ifoto yerekanye kohereze umaze kurya isasu mu kanya. Inyoherereze nubwo disaba nkurikiye ntari buyibahe. Nago platform nkoreraho nago garagarira twe ko ngiye kwifoto we uramubona wari. Yego. No ushaka kwibazo nta kibazo ufite. Niba nta kibazo ufite yimwe. Ntago iyo yakugezeho. Okay, ndabona ije. Uyu yari isasu. Isasu kandi yari battalion kamanda. Umuko utajya utamubona gutyo ubona yisize mu korogo tubigira. Nuvuga ngo wowe ufite n'indi foto yiwe bigaragara ko yaririye. Yafudeyo. Yafudeyo kanze mubereke bavane. Njowe. Ngo none se ko shebuja yamushoye mu ntambara ntapfe. Nuwo rwose ubona ko afite n'ama escort ajya ngo n'umuntu woroshye. Aho kamukorogo karimo ariko yarakiri na muto da. Yarakiri na muto yarakaze cyane kugira ngo mwene abahungu n'ubwo bari bagutya baba ari abana bavukiye mu ntambara. Bavuka bamaze bari muri iyo ntambara akazikuriramo usanga n'uwa aviateur. Aviateur ntago yamwohereza yowe yaba yaranamuciye amenye ko umwana we yagiye. Hari intare ntacyo zakoze. Ahubwo abo haruguru y'awacu. Umwana we yasize yangana iki? Abo haruguru y'awacu nibo bakoze cyane mu majyaruguru. Kuko buri rero ubwo apfuye muri iyi mirwano iri kuba muri iki gitondo. Ndagushakira ankarye. Okay. Ariko bari kwagwa bamaze kwagwa ni benshi. So rero Shadrack cyo nakubwira cyo nuko kuvuga ngo nkurikije ukuri kubimbwira muri iki gitondo akazi kabonetse amaboko ntago ari bukomeze kubarya abo muri M23. Kuberekeye muri cya gice cya za Mweso. Igice cya Mweso, igice cya za Kiwanja, igice cya Bwito. Kubivuga kenshi ko hari ikibazo gikomeye cyane ku buryo abaturage benshi no kwanyura. Urero bavuga muri Bwito twabamaza babivuga ntago ari byo ntago bamara abaturage cyo bakora bashimuta abaturage. Ukuri bashimuta abaturage ari FDL zikaze cyane. Ariyo FDL ariyo mu majoro umwe bavuga niba ni Pascal nibaza izina rye ni Pascal ni majoro. Uyu amaziye kinini cyane M23 hashingurira ikirenge akaba arahageze. Kuko M23 ikora patrouille ikora patrouille igenda mu baturage. Uyu nguyu turashinguye ikirenge arahagera ariko bivuze ko umuturage uri wibeshye babonye ari kumwe n'umuhe M23 asigara biryozwa. Abana bagabo arimo n'undi majoro umwe ari kwibuka izina rye bazengereje abaturage bo muri iki gice. Barabateka mbushi naga telefone bakagukuraho. Nta muturage baragukuraho ibyo bajyanye ku masoko. So rero abaturage bo muri iki gice rwose baragowe kandi ZFDL zari nyine FDL zamaze igihe kinini zageze zikabyarana nabo nubango zabyanye n'abaturage bahanga binagoye gupfa kuzikora bisaba nyine mobilisation ifite izindi mbaraga kubera ko niba ariko abaramu babo abandi ni kwa ba nyirarume abandi ni kwa ndetse urumva ko ariyo ikibazo gikomeye cyane ku buryo abaturage barabahisha abaturage kandi nabo ntibamenye uko bigenda kuko ubaje umuturage waho arakubwira ati M23 ibihari ihagaze ku muhanda. Ikiva muri santere gatoye kwa kundi bagenda deployment zigiye hakaba haje abo bantu baraje ubwo niba bakuboneye n'uvugana no mu M23 urahita ubirya wa Mayimayi n'umukoloneli yitwa Ushindi uyu wapfuye Ushindi ni koloneli Ushindi uyu ngo hakushinda sasa kamanda wa batayo. So turi muri bwito bwitubona ko ni ikibazo gikomeye cyane twaje tuvuga ni kimwe na Binza twaje tuvuga ko FDL ndetse na za Mayimayi bahava bakavayo bakaba deployed mu mujyi bagomba kubera iki baza nk'abaturage bajyanye imyaka bajyanye ibigori bajyanye ibishyimbo bagiye
kubigurisha mu mujyi wa Goma cyangwa se abazanye bagiye gusenga kurumva movement zarakomeje. Aba rero muvoma zabo ziracyakomeje. Naho se ibaza se imbere twagiye tubwira ko bafashe bafasha hangaho tukabona harimo abantu bakibangamiye abaturage. Bizagenda gutabaturage barakubwira bati ese ni gute dushobora kwizera M23 igenda ikadusigira abagabo turabizera gute baza gutya bagashimuta abantu bakica abaturage bakabambura bagira gutya abone M23 bakabaragiye basuye mu mashyamba. Urumva haracyari ikibazo cyane bisaba akazi kanini kuri M23 gukora operation ziri seriye ariko ahanini zishobora gushingira kuri mindset yo guhindura abaturage kubizeza ko bitazabasiga kuko abaturage bamwe baracyafite cya kintu cyo kuvuga ngo M23 irakora withdraw gutya ariko nabo bazacekinga barebe ko n'amakuru hari ntabwo bafite icyizere avuga se bituramuka twize gukorana M23 tukayeka haba abantu bari ejo bundi kabira havurira igiye kurwana handi cyangwa se isubiye inyuma ntibazatuba. Ni ikibazo gikomeye. Bisaba ko M23 yakora operation, bisaba gukora operation zo kuba tsinsura kubakura burundu kuko nikahabakura abaturage biragoye ko hazaho imikoranire yabo n'abaturage. Ariko vraiment bano bantu baba FDLR bari hariya muri Bwito Binza babangamiye abaturage kuko ni imirwano ubona haza kashuga ubona gutyo hose nibo bitwa Bazarendo niki wumva bari kurwana n'abantu bisha mu FDLR n'abana ba FDLR bisha muri uyu mutaka w'iki kintu bitangwa ni Bazarendo. Ahubwo se amakuru mfite hano imbere yanjye ibyo ndi gusoma kumbona bari kumbwira ko intambara yageze muri Rubero. Ibyo bifite ukuri kwanza se niba bifite ukuri ubwo si byo ngibyo wari uri kuvuga yuko na operation wenda igenda igakora ikigarukira nk'ubu ngubu. Uyu yitwa Justin Kabumba aravuze ngo imirwano yatangiye kuva ku isaha ya 9 zo muri iki gitondo hagati ya M23 na FARDC ifatanyije n'abawazarendo ngo yari muri village bita Rayirayi ngo iri ku ituranye n'iyitwa Kimaka nko ku birometero nka 5 gusa ujya mu majyepfo y'agace kitwa Miriki muri teritwari ya Rubero. Ngo abaturage bo muri Kimaka ngo batangiye guhunga bakaba bari guhungira aho bita Miriki ngo nkuko amasoko ariyo ari kubimubwira. Uyu ni Justin Kabumba akavuga ko ngo ayo masoko anamubwira ko hari bombe zigera kuri 3 zatewe na M23 mu burengerazuba bw'aka gace bita Miriki. Ngo abaturage bamwe nyine bakaba bari kuhunga ako gace bajya mu kindi cyaro cyitwa ngo ni bari Rouf azabute n'andi hirya muri nozo bo bari kuganurwa muri Garanor. Shobaka hangaha jewe kuba Beto yagira aho ngo muri Rubero ni ibintu mbona ko bitanayinaniye ahubwo no bushake bwayo kuko Rubero ishobora kugera mu rwego rwa tactique yo kuzingira abantu bari Kabayonga bakirwana nayo Kanyabayonga kuko uko bizwi nuvango Kanyabayonga ifata kumande ebyiri yafata kuri Rucuro no kuri Rubero. M23 nikuramo Kanyabayonga izaba yinjiye muri Rubero iri kwerekera Warikare iri ishobora kwerekera Kisangani kwerekera Beni kwerekera Butembo kusabizi ubundi Kanyabayonga kuba uyu munsi kiri iyo imirwano imeze gutya na gutya ubona ko still ni ikintu gikomeye cyane. Kanyabayonga ni ikintu kinini pe kinini ariko ukomeye ngo kinini ishobora kuzahindura sura muri urugamba bari mu barwana. Kanyabayonga imo amoko urabona izi ntambara zabaga muri ziba muri Eastern Congo usanga ziharira mu moko yenda avuga ikinyarwanda ngo ni abatutsi igice abandandi bake cyane ba muri za Rucuro abahunde n'abantu bamwe bahora bumva iyi ntambara. So kugera rero muri Kanyabayonga ukayifata yose bizaba bifite icyo bivuze kinini cyane. Abandandi totaloma bazahita basogongera ku ntambara kandi n'abatembo bazaba bari hafi kuyifataho barako bo muri Butembo.
abo muri Warikare bazaba barimo bayigira kuko nakubwiye ko n'umirwano ikwera muri nzira mu marembo neza ya Warikare na Masisi. Ibi navugaga ndabona Kanyuka nawe ari kubyemeza avuga ko we yavuze cyo kora ko byatagiye guhera saa 10 ndetse ntago yavuze turaduce ngo yinjiremo imbere mu makaritsiye nk'uko yabivugaga we yavuze ngo imirwano iri kubera Kanyabayonga. Ni Kanyabayonga no muri amviro zayo. Icyo nabwiraga muri iki kintu kiri kuba iyi tactique ndabibonamo tactique ya M23 yo kuba kandi iri kuvuga ko ariyo yatewe. Ibyo ni ibyisanzwe ivuga none se niyo yatewe kuki yageze Kanyabayonga cyane. Ibyo icyo mbona cyo buri kanya nyine nkomeze ibyo dusanga tubivuga ni buri munsi ni style zayo ni mvugo zayo. Nubango iyi ndayibonamo kubakatinga gusa ingira abantu bari muri Kanyabayonga already barahita bivanamo kuko intambara igiye kujya inyuma yabo mu mituku yabo baba bakigumyemo kandi pe niba ari abantu mbona ko bakeneye Kanyabayonga M23 bikera hakeneye kubera ko izi ntambara zose uri kubona ziri kuba Binza Bwito none se nimara kugera aho ngaho Bwito uyu munsi bafite morali cyangwa guhatana barwana bazamweso na hehe barashaka gusa nkaho basupporting abantu bari kurwana bashaka kwinjira muri Kanyabayonga guhagarara ku mujyi wa Kanyabayonga kuko imvumva niyo bayikwirasa inyuma kuko kwa advancinga nabyo ni kibazo ariko nayo urumva kwa advancinga ikanabakatinga igafata Kanyabayonga toujours babandi basura kuziriportinga cyangwa se ikore operation ziri silence commando zo guhiga abantu. So rero jewe nuko mbibona muri mu ntambara iri kuvuga muri iki gice cya Rubero toujours Rubero irakije kuko Rubero kugera Butembo ukomeza hirya iraba ni Granor yo bita Granor urabona ko ishobora kuba ikenewe kurenza uko bakeneye Petit Nord. Ubu Petit Nord baza muri ibice nyine azagoma n'ahandi so ngayo nguko. Okay. Bosco dusoza ari ikindi gishya dufitiye cyangwa ushaka kurenza ko ubusesenguzi meki adukoreye kuri ubu buryo Granor ikenewe no kurenza Petit Nord? Na confirming ngo rwose ibyo bikavuze nanjye ntacyo narenzaho. Ngo umugabo utaruzi igifaransa bamubajije icyo arenza kukizi icyo avuze ati namubajije. Okay. Aravuga ati ibyo yavuze ntacyo ndenzaho kandi ataravuga. Niko byagenze se. Nanjye rero ibyo mekavuze bari bamutoje mbere yuko uyu nguyu uzi igifaransa ari buvuge. Baramubwira ati rero imirwano iri ahantu bita Bisikwa. Iri imbere ahantu bita Bisikwa muri Rubero. Okay. Inyuma uko bimeze bamaze gukatinga ya Kanyabayonga. Nuvuga ngo n'ahantu bita na Kaketu rero ubu sinzi kuva ni Bishikwa na Kaketu. Ahangaha urabona ko M23 tayari yashaka Kanyabayonga irayibakuramo barayivamo burundu ko n'ubundi yababo nibagira nimuwe ukurikije uburyo yafite uburyo akontorora ibisozi ifite kuba bagumya kurotora bagumya kuza kwigira hari igihe wenda okay ntago turwana nubwo turi mu bapanga urugamba ariko kwibaza biterwa n'iki gusana no ahangaha uko urugamba ruri kugenda rujya imbere niko M23 iraza gukenera abandandi rumbi gukenera ari military wing hari na political wing. Ahangaha iri gukenera elema z'abandandi ikeneye abantu bari bwiyumvemo abandandi bashobora gukora mobilisation mu bandandi guhindura mindset no kubasha kwibona muri ntuza muri intambara muri rusange. Ibyo ntibigoye baba muri AFC ikindi cyo gufasha nyine birasaba ko AFC igaragara
muri izi action muri iki gihe kiri kuba kuko AFC Podcoin abantu basinyanye amasezerano harimo n'abantu bitwa Apareco ndakeka niba nibeshe bo muri bashobora kuba ari muri Rubero muri icyayi cya Rubero kandi barakomeye ko n'abantu ubona ko bamaze n'igihe kinini bari mu mirwano rero naho bakeneye kugira gute kuba muri intambara bashobora gufasha M23 mu kigomba AFC shobora gufasha kuba M23 cyangwa se ARC cya AFC kiri ku Rwanda gute cyabasha kugera hara no kuhashinga imizi bitakigoye rero ngiye mbona ko ni irarwana advance ariko ni challenge zigenda ziza cyane cyane kuri Portcoin ndi muri Masisi nababwiye ni muri Masiza na Mikindo niho hari kubera intambara ahitwa Konikare umanuka Malemo Mupeti niko hitwa ahantu hari kubera imirwano ihuje M23 nabo bahanganye mu marembo yande yabarikashe gusa Meki icyo nakubwira kuri ibyo bintu byo mobilizing abantu abandandi nakubwira ngo uyu mugabo bya Mungu waciye kuri Real Saidi kuri ntuza yaza Kanyabayonga hari nawe wungirije afande Makenga uriya ni umutembo umutembo rero abatembo baturanye nabo bandandi muri za Robero aho ngaho bose barahagera bishobora kumworohera kugira ngo abone connection y'abandandi hariya kandi ibyo nyine kubohoza abantu bibasaba ko mufatanya kugira ngo bibohoze kuko iyo babohoje batibohoje baba babaye ingaruka bahita ntibabibohoje nibyo kugira ngo nyine niyo protocol wing igira ikikora kugira ngo bahumvurayizinge nabo baze bajoining. Murakoze cyane. Sawa. Aisha track. Asante sana. Ndumva ari ibyo hanyuma izi ntoki zimeze gutya ntabwo twajyana tutazivuzeho abantu bataya bumva turi kuvuga ibintu by'imirwano gusa bakagira ngo ubuzima tubona ngiye gusoreza ase nabi gutera inge babateye indwara ni indwara iri muri Goma niyo kera bitaga ubushita cyangwa ni ibihara ni ibiti aho birakwiye naho ndetse kubera iki bikwiye bufiyate ahantu hari intambara ahantu hatari amazi ahantu hari iki byose umuryango ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryihanganishije igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko hamaze gupfa abantu benshi bazize virusi ihindagurika yiswe pox niba mbisomye neza mpox cyangwa yitwaga monkeypox iyi virusi yahoze yitwa monkeypox nyine nkuko Fred abitubwiye ikaba ikomoka mu muryango umwe n'indwara y'ibihara ikaba ifite ibimenyetso bisa n'ibicurane ndetse n'ibisebe ibimenyetso byayo biboneka nk'ibyoroshye ariko bishobora guhitana abantu mu gihe batayivuje neza. Kwa kabiri rero uwo bita Rosamandi Lewis ni umuyobozi wa tekinike mu muryango w'abibumbye wita ku buzima WMS ushinzwe kurwanya indwara ya monkeypox yabwiye abanyamakuru ko hakenewe cyane gukemura ikibazo cya monkeypox giherutse kwiyongera muri Afurika. Abahanga mu bya siyansi bakaba baraburiye Afurika ko ubwoko bushya bwa monkeypox bwakwirakwiriye vuba ku mupaka w'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko byari biteye impungenge zidasanzwe. Injeniyeri w'ibinyabuzima witwa John Claude Udahemuka umaze imyaka ibarirwa muri za 70 akora ku cyorezo cya Claude mpox muri Kongo akavuga ko iyi ndwara ihitana abantu bakuru bagera kuri 5% mu gihe abana bagera ku 10% mu bahitanwa nayo byensire. Nuko byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku byino ndwara nyine iri muri Goma urumva ni hafi y'u Rwanda sinzi ese bari kuvuga uko yandurite iyo ndwara ubushize ndumva nanyigeze kuyibwiraho Viateur yuko yari yatatse abagabo n'abagore ku myanya y'ibanga igatuma batiha kabyizi barimo batabaza bati nyamuneka rwose mudutabare
dore ntago tubasha kugira icyo twikorera. inkuru ninde wayanditse we? Ni bwiza ni mutushakire mwongeremo ikintu iraburamo ko agomba kumenyekana uburyo yandura n'uburyo yirindwamo, kuko inkuru nk'izi ngizi ku byorezo icyo kintu iyo utagifitemo ni nkaho nta kintu ubushyizemo. Bwiza nyine se ntibumva. Bwiza barumva bwiza.com chief editor abireba abikosora. Uheruka kumbwira Neva twa dukoryo twarashize, udukoryo two kwa Neva. uwo musirikare rero uriya wapfuye se? Yego. Ukurikije uko mubona ari nta ranka ya koporo yagira, nuko iwabo amaranka yabo akura nk'ibihumbi. Ndi gushaka gusorezaho yindi isa nkaho ari ahawe promotion ntiyayobora ba banyerondo. Uyu abanyerondo wenyine nibo bamuyobora. Beki yavuze ati ntimumurebe gutyo muri mukorogo. Buriya ngo ni hariya tubwiye ngo ni Colonel zeyahangana n'intare. Naha ni inkuru Babu yanyohereje nshaka gusorezaho, irasa nkaho ari uretse n'intare z'u Rwanda izasarambwe zamwiyunyuguje, zasarambwe zamuriye, zamurumi. Ariko ubundi ubwo uvuza intare ndibuka His Excellency yatwise intare, hari n'undi mutwe wiyita intare di uko zari zisarambwe twebwe izi zikaba ari ziyobowe n'indi byose ni intare ko mbihuje nyine, sibyo? Hano rero ubu mureba ibimbazaniye ni muri Bolivia, ubwo abantu bari mu burasirazuba bwa Kongo mbambukanye gutyo amazi manini banyanye muri Bolivia. Ni mugoroba hari kuvugwa ibimeze nka coup d'etat yari iri gushaka kuba. Babu rero muri iki gitondo ndabona azindutse anyohereza yuko uwashatse kubikora bitamuhiriye. Inkuru avuga ko polisi yo muri icyo gihugu yataye muri yombi generali wagerageje guhirika ubutegetsi bw'iki gihugu nyuma y'amasaha make perezidanse y'icyo gihugu yazengurutswe n'abasirikare. Yitwa General Juan Jose Zuniga, akaba yatawe muri yombi. Yari yabanje gutangaza ko ashaka kugarura demokarasi mu gihugu, ndetse ko nubwo asanzwe yubaha Perezida Luis Arce, guverinoma ye ngo igomba kuvaho. Akaba ari perezida waherukaga kumwirukana mu nshingano yari afite mu gisirikare nk'umugaba mukuru w'ingabo za Bolivia. Perezida wa Bolivia nyuma y'uko uriya generali yari amaze gutabwa muri yombi yahise yamagana coup d'etat yageragezaga kumukorera, ahamagarira abaturage b'igihugu cye kunga ubumwe no guhuza imbaraga mu gushyigikira demokarasi. Perezida Arce mu ijambo rye akaba yarivugiye kuri televiziyo y'icyo gihugu, yanatangaje ko adashobora kwemera ko coup d'etat yongera gutwara ubuzima bw'abanyabolivia. Ubwo yayikoze ntacyo afite kiki kijyanye n'igikoresho ukoresheje WhatsApp cyangwa X. Nari umukurira umubyizi mukosha. Niba asanzwe yubaha uwari perezida, waba wubaha umuntu ukajya nonese niba yayoboza igitugu urumva yamubabarira. Waba ufite ikintu gafatwa utyo. Nuko rero ngiye kubabwira nti astrabista. Hano narimo mbona akavideo ka Bruce Melody agiye nyine ajyaho His Excellency nyine ari kwiyamamariza. Noneho ngo yari kumwe ni bouncer. Hano abantu bakibaza ngo ariko se ngo uriya ni ngombwa yuko ari ajyana na bouncer ni rimukingira mu nzira mbere yuko agera aho abajepe bari. Ariko nagerayo bouncer ahubwo yanasubira inyuma kandi kuri stage kuko ntiwabazanaho ibyo bigango. Yewe sinjya mbimenye ibyo muri entertainment. Reka twigendere. Nuko rero murakoze cyane. Nizere yuko munshyigikiye mu kwambara uruhu rw'intare, sibyo? Icyumweru cyose ugiye kwisigereza. Mwirirwe rata. Bye.